Nah kaliang video kami liam ba piti pasa habakran kumkongsan loong bawat lan nak kaliang ke sarkar kawan rai kitong bentrikam babun hendrai kan omla setia ben bentrikam lada Shnong kitau kim snok tilang loong ru babun Shnong Rkc-Pynkhuid Shnong kumbaraki skikha sisin sisnam hendrai sotunat mentep ba Lummawbah pan Rkc-Pynkhuid Shnong bun sin RiKhasi sisnam loong ru ba hakiwe Shnong ka blok khaban penkan ma ban perlong yakum kini ki program hendrai Lummawbah pan dei Shnong ki bakhot ya u ban dan mentalang badru ba kate ka rukom trikam kan pensuk yaki kum ka blok wat habara yaki kam nak bentak ke imlang salang. Kini pura jingcia kemdanya yang ada ba ke sarkar ke dalam program. Ke sarkar adalah dia kemlak mentrekam. Ki program per ke sarkar lah menpermi henry dalam belanga jing dalam jong baik ba ngim kuat cerita Thung. Dengan kemen bagi ke involvement mental sini mom baru la ila imilu nasional berlai semental lah semua bah kini kemdai syu ke duty jong sarkar kemdai syu ke duty jong rang Shnong jong kinong penyajian kedai ke duty ke responsibility but kedai ke kamram jong way po way nong Shnong tentang daw ingat saya play ini hekbe famenta bun beberapa dan belah ring video iki ke bamut ba kini ke movement tentang kelalong ke mass movement jong pai ba kini hi ke long ke kai ban pencok yang Thong jengi ban rat dum khong jing jabai ke ACA ban penkala dur di Shnong kita jengi bakin ka cita Shnong ki bakoi ki basubah uba evertes thank you ulai thu ba ka jingla jong ka Shnong ban pelong ya ka Shnong ka bakoi ka basubah ka deiru ka jing Shnong khti lang kinong trei bela sis pasingi ulai thuru ba ka long ka basukumen ba kum ka Shnong tlayo ru ban penkhoi omtang ya ka Shnong handai wat ikirut surok ter hadu ka jingkem sherpi uba hamlat doling amalie badairu tra Shnong lopan pawe ka jingkemen bani I ba ka Shnong ka pau ha ka jingkhoi jing suba nolo ka taw lo ong bala dak pai ba ki kwa ba ka Lummawbah kan long kum ka nong kidai ban sung thu badai maki ba dang ban yai peteng ban le khoi dak bas dang nak yeng kisam ki saudong saukun te ban kwa ban pengamau ti kum ka program ba ya kini ka Arthur Oktober kede ka sikha jong umat bahandi ka balkon ta shakti shispa san pusna ketika sekarang laporan untuk kidong Shnong jungi narik for control. Dari control orang baik arti ketika Rkc-Pynkhuid Shnong. Mak kidong Shnong dilatih bag ketika Rkc-Pynkhuid Shnong. Ibarat for control Shnong ini ketika program ke buku taski tanpa mental formality. Beri arti sikap batwa di Rkc-Pynkhuid Shnong. Kata arum maka sukar HD. Kalau tanpa formality pada Rkc-Pynkhuid Shnong. Regimtir pada Bakum mereka sini, berkum mereka objektif, kadang kadang dor bah di buat sini pemerintah. Keplai berkoi, hari India berkoi, kira Jepang, ke climate change. Kejikalan jom kemarian, kejikalan menora yang sesuai, yang terkatur jom kemenor, kejikhui kejik subah, hari Shnong kita. Tiga jikhui kejik subah, gelarung, ani RiKhasi action lagi nanti keluaran. Jika bukan mereka sini, jika bagi rakyat yang kita sini kepada pasal itu, jika umat berganti, nescam kalau berkau show yang disebut kat jengi kumdu bagi sekian, maka jika jika sebab ketika tu seperti hari ini nasem, simet action tahu berhasil ini berokoi. Ibu beri video itu bangun. La syar itu Shnong itu selesai. Itu cukup itu buat kerja kuat. Ini hang ni gila orang besar bah tidak begini. Beri nak ban hindoi kita mau. Bekege bro. Betanda kita dalam jupi Shnong. Lalu yang kebik yang pak sama hebat kunjung. Hab shintia ini sebentar. Marba dan itu ibi. Ini kecikut juspa kalau bukan santap. Ka presiden jong ka seng phalang ki kan thai Lummawbah kal ong ba ka song e ha ki me ki pa ban pemlian ki khun kumlu ban ombret pathar ya ki song jing bam khamtam ki jabo plastik ne kinu ki tiar jabo hakil ti sengkien kitu ki nong ki ba don ne ka ta ko ki la ko ki la subah ya sen ni rei ka dei ko len ti sengkien ka ba ki ya ka ban lingkong e ka approaching road ka ban wan ji ta ki sam ki na la ki sro ki nong ki khoi Nang silong kundi, the first impression is the last impression. But kapag orang niru kadai kejihikai, bangin long di bakut di subah orang lagi yang tu, I road ikiar, Shnong itau di dalam yang kuat. Ladang stang si sen si tayo rum in lum itu di jabok di depan kita berat.
Nah bagi ya beliau kibrat ni juga kata pinta orang kumur kata sen segi kampat cenderung dia ni dia kajing ke pressure jong ni dah dia kajing kia jong ni kagam komiti Shnong kirang ba bagi lek ban ni dia pressure kan ni bakal kita kajing koi kajing subah dah ka bang isteng kirang pas ke start lagi yang haki Shnong Badai ka Shnong berok kowe. Ai ba kata ka mentality ka bagi judon ba ola ko na yen ni saba papa sesurok siki nalaki baka civic sen kan dan haki hilong hikina hamtam haki school lu da haki school ile ko kowe ka school ka kai ni na school in ai kata ka awareness makin long kita kiba suku ya kata ka jinjabo Katarai kan wan ni kejengkelah hadin habot. Haganik si baro kinong kren kila IG ro ka KSU Lummawbah ka balatri borba ban pelong ka Shnong ka bakhoi ka suba habaro kinong bat khamtam ban yakun persya ya ka jingkan rai udrox layo ru ya ka jingkren no secretary ka VEC ba gilwat lalu ba prangnong set nolor kiwe nakaliang kisang balang kikan thai kila sampai ba ki pelajan komisi benta ban yakun ki plastik tak ba samlang ru jau kungsan nang ta sha omelie bat sha kinong song Shnong Lebih apa ni? Lebih ni. Tetap harap.